Akoto free here enyo na aka obi anti arasa me nka get to the pastor from master historian obi ani ho get to the from master historian abakwasam de obi ani ama papiesie oni Baffour Akoto no ye aje kom kufanya ama papiesie o kwame ade kufanya piesie o do piesie Baffour Akoto oyeba Baffour Akoto so we papa o bebre because now we dambi am no ye program we na papa so for bi ba ya o say ne na no say ne ma me wo no fasie ba no fasie ba no on na wari Dombo Baffour Akoto no fasie ba okura Dombo no bombo e kota akọ Baffour Akoto ho na say yes ayi na club no motete na no fa fa obehuni nua ba na Dombo nu ofidiori oba ha oba Baffour Akoto ho no ba tedam sike tedam oba ha oba Baffour Akoto ho enti Dombo ba na abaya na ba no aduane ma no de ba no na no ho fe Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. So when your first timer any abomodia subscribe. Me notification is to send you anytime bia ye di video betumu no. Wonso sabekan wanya bia ushewia comment fa ho tire wa dwen efa video no ho obisuan like video no na share embo bia nso enya bi nhwe medasi bebre abusua Lawwyer Obiri Boahen the historian abusuafo eneso odi bia ba Lawwyer Obiri Boahen echiremu a chese Asante ajibebia Asante ajibebia enne Lawwyer Obiri Boahen echirem ekwan a chese Dombo obeware Baffour Akoto obeware ni wofa sia enne ya ye kasa no woye dagati diori ehene abusuafo Asante ajibebia Dombo ebusiase munnimu a MPP ebebe nyina efri dankwa buzia Dombo ana ebusiafo omoye den omohyase na se eno so begina ya na ebusiafo Baffour Akoto no ka hu bi pa enti Baffour Akoto na danfo eni Dombo no ebusia Dombo nani beje Baffour Akoto ni wofase ba ho a ne nyina ekowie se Dombo oyeden okoware Baffour Akoto ni wofase no eno na chese eba efri mu a saa bayi ene wabeye dagati glory ehne ebusuafo Lawwyer Obiri Boahen me say wodi biaba entimu de momienko tie no akrachi fo no mpemfo na lawyer fo na amanfo bebre chese constitution nye so nana me tenia wo kan ase a yetuaba epo eje constitution ni tomu ansana NPP NDC yeda wo sa because ye gitum no na de ba se ye beti amanyukuo okay na de ba se ye ti amanyoku a enko ye tribal base se ye ti amanyoku a ebeye sei se ye ti amanyoku wi a mo ti amanyoku na mo be kwa register no INEC na de ye friend no the say Register General Electoral Commission okay can't tell you from INEC what just 92 dia no nti oba kwa register o be ma certificate sa no ba gitum so eno na ma April o mo gitum no na koma July no MPP e buy sa but MPP for no ya de the for so o ja o mo no wa manfo nimdiefo eti be hu banim dachi bia no ni ebesi eti from 1990 pe na ba start here from atakroji no na from dankwa buzia club dankwa buzia club and so be from no okrom ha ya because Matthew ho no be from Matthew ho wo krom ha enelem betin krom ha ena UP betin krom ha nti atakroji manom no atakroji mana Methodist bishop bi wakaba bi sofo bi entry something
ono me kwa mentwi ne ho we fro kwa mentwi na ya bi kwa mentwi de no GPR to you okay kwa mentwi de be ye GPR to NDC ni kase atakora jima antwi something then apia menka na kantin kan da kofa jo samre na jakum koform de mema okay sata na jakum koform na kufa de num de be ho be wo se be wo fam be ba nu jom what I say nti ya de samre de ne me so bench what o single for baby o some people hierarchy no o shesha bia won rule no play me no me so bench ne me prapra what I say adi ko for no so na say di ba ne ba somaye no me prapra no me so bench what I say me de nse me so bench ya Baffour Akoto no mu na sabre no manyinyi Baffour Akoto no de titi Baffour Akoto no de baja Baffour Akoto say because Baffour Akoto kra na ejekum kofo ma me bra panyini no o che na ejekum kofo za ai ejekum kofo ma me bra panyini ne papa ne Baffour Akoto sa ejekum kofo ma me ama pa ne ba panyini no ama pa ba panyini no oni Baffour Akoto no wo ye aza kofo ne Stefan ne Baffour Akoto me na me ka kirawo kofo ne ne ya friends Akoto free me na me ka kirawo Akoto free here enyo na aka obi anti arasa me nka dent ni pasco from master historian obi eni ho dent ni ba from master historian abakwa sam de obi eni ama papie sie oni Baffour Akoto no ye aja konkofo nya ma papie sie o kwame adokofo nya pie sie o do pie sie Baffour Akoto oyeba Baffour Akoto so we papa owo bebre because now we dambi am no ye program we na papa so for bi ba ya o say ne na no say ne ma me wo no fasie ba no fasie ba no on na war Dombo Baffour Akoto no fasie ba okura Dombo no bombo e kota akọ Baffour Akoto ho na say sa ayi na club no motete na no fa fa obehuni nua ba na Dombo no ofidiori oba ha oba Baffour Akoto ho no oba tedam sike tedam oba ha oba Baffour Akoto ho enti Dombo baare no na abaya no ba no aduane ma no de ba no na no ho fe na zabra na akwa setete no ayi former regional secretary jase no bantima za unu me jase ai bantima ule sabra na saaro no mo so ye ya oba fia o mo na behwe so mo aduane di ni sa na e mani nyina aha enti no no Dombo ka kire Baffour Akoto o fasi de no ho fe no si bo fasi de ho fe o pesa dodo o pa me kire ba ma ene no anu no na Dombo che ne ware no Dombo che ne ware enti no Baffour Akoto wo fasi no ne ba na ye diore hene enne me no kasai sa ne ba eti akanfo no afamu a enka Baffour Akoto wo fasi no ba no ne ba me no kasai wo ko diore adagati diore udu jerapa na wo ko jerapa Dubai hotel na jidiri na nse omuku hotel wa then you price this way no wo ko diore Baffour fasi eba na wale Dombo no eba ene ye diore hene dagati diore hene dagari diore hene ena me no kasai eno date ye dey November 9th November 2024 7:40 AM diore hene dagari diore hene ne ma mi fi Asante me na ba me ye fi Asante me nim ha na ne Baffour Akoto bakwa sam ka official na be dankwa buzia Dombo ne Dombo nya meka ho ne ba dankwa buzia that was 1988 1989 no Baffour Akoto no na wo mo no de advance in years inti no mu ye no hwe mema no na meka mema no in this context and I'm referring to Don Kofajo apia menka jamfi bikai ajakun kuforum what you say the Don Kofajo no ne we dey wo animu chan ajakun kufo in terms of age so the tokalio BK Adama CK Tedam no nyina no na ajakun kufo ya ketwa mabe what you say entino
Tiba organize dankwa buzia na omo so yemfa dombo nka ho se ne be ya omo no fo no sa enti na be ya dankwa buzia dombo club what you say so no omo no de omo no ahu abakose omo ahu wiase omo bobra omo wajapade omo bibibia enti be hu anim enti be hwa ya be no so na wiase ko no dachi ebeko kabi mo men kabi nti mo men frase ye mo boy ho aha nti le me ya boboy wo bona hafo boboy be pese bere habra ko ha na me ya boboy me ba na me ti ovan mu ntana akomko so what would the organization but the PNDC then and she said be quarantine ba na ye putupru na ye putupru na we ndé be organize ba ho nti bi ni ya say April abato na ye kwoto 1990 abato no ye ntu no say constitution me ba jatum no ye ntu no na ka soja ba na ntu aso because constitution no say ne be si atwere no enye ni bi ni so bere tesi wani so a yes and sebe wani ebebo enti bude mu menyi ntuma biara saa na ye tuma biara saa mre kono ye be kwana ye be faso a ye be sesa nemu that led to the birth of the 1992 constitution and the agreement was that ye be toba we are 7th January 1993 no when parliament ye be inaugurate woni masansa basanye bio bara ya betwa 92 no dia ya nto parliamentary ni presidential no ya nto bianko nti ya beto ya to presidential no November okay 1992 na Rollins wini ye nsabo abamba binti hanu ma onim yekoso and this constitution Jerigan Rollins twa de ha na odi moja ono kuro twa ne ha de moja no awiye no one ne yire ndisi fo ye bede ne pam wo ne yire kura asadu ketiare ya de krama na to buom abambaren ba is it wrong baby nam sisi adu sisi yi no ya asadu ketia oko parliamentary service board order subi edian kwaso yi no afuto be no betu abambaben afuto be na asadu ketia tu no onka say babin sayo babe anansi sisi o anansi senso wa obi baba ben fa hu nyina to ho mesu jesi ama wo eno na futu adoma no yeah that is the song we be singing because you see wo general secretary no fifi kote letter no otro no so wo fifi kote letter no otro no wonya bia kan ya makan bi good that is the fifi kote chese nyemo ya munyiromo na yani speaker kura kasa ma speaker kura chese ono kura no owo ya fa enti monhwe se nhye bia bepese be ye no emmaso afutufo etu ne fo no NDC ni fremti no oye no pe so emmaso these are the words and the content of fifi kote ne letter no troye enti ni abamba be ye no enyehu be meni ababa be ye mi di ho ya ma no se on show no ne personality ene ne daachi hono na eye me ya no menya se me mbetena ha na ga de bia MPP ye menya sada menya kwara sikani manya bia magene dia ye gina ho enti ese tambia me ye bibia be ma midini mabrabo ene ye adwuma eno a me bedu airport no ni papa baako oso for US obechia me papa kronti hima bechia me and another man ono so free Amsterdam na meto na me da bia mbete ma fidie so me die duo no me kan sem hu a nkasa bi be ba bechia so abamba bi ne wo ye woti baby crowd ye executive no any judiciary no ba ka bom ne be buka parliament dia enya nokre ne press conference wo ye no enya wo na so kasa wo ye panyin nkasa sa jama nkra bi nkasa
Wow, Obusia, and ye Lawwyer Obiri Boahen, and Obusia for Mutinin Canon, Nensamoa, or dear Betuhui, a dear and our Kafam. Comment session one nature watching a funny seminal. Ah, Hanum, a skeleton man TV, Monsieur Tour for moi. Yet the paper, when it is away your first time, and your bomodian, subscribe. Mia notification is so. Click all no send your video, Pia, ye dibetumuno. One son sabe can when ye be a sure, Medasi bebre.